in zavain chibai kabuk veka chu hunrei tak hnuwa ringturta na beisene thu cha ngai thak tur kan ron chop chok le theita a ngai thatu te he video hian beisene le phur tharna apek ngei chu ka beisei ani tuntrom video chuan Kristian pakhat ti du dan tuar ma se pathian in maktak maya achan chho dan chanchin kan ngai thlawanga tin Iran le China rama tun hnaya Kristian an lo pun chho dan chanchin ngai thak le thir ho kan tum don bok ani ama saberin Iraq rama Kristian pakhat chanchin hi in lo ngai thlo te ang Iraq rama Kristian pakhat chu ISIS hovin anung chungin an hala ma se athilo ani Kristian rongbol tu pakhat sin foit chuan Iraq rama Kristian pakhat aming taran lo chu komin ISIS tenan ngai sakrep nuwa adam kho chole dan ngai nom takin asoi he Iraq Kristian rin tak hi Iraq rama nam pakhat Yazidi nam ami ania Yazidi mi te hi Iraq rama ti du dana to na saber bolan nia chena mun bik an nei nge ni he Iraq Kristian rin tak an kom hi ISIS tenan lo man to a ti hian a video asoi isua hnung zui tu kani ti ISIS hoin an riat chuan tan ina min khunga thani chungot mai na satakin min soisa ani ma se maktak main chung soi sakna atang chuan isuan min chan chuaka lunglian tak tak ten min chua ma se lungchuan min tina ho lo ani ati ti hian asoi chunjom zela atopa chuan khonwar toilitar som ni hian min leya ti chuan min halta a ma se ka kang mi lo ani ati he Yazidi Kristian pa hian ISIS hoin Islama in let tura an voreng thu asoi boka ma se arinna ti chak turin amumanga tum ni ngot mai isua amu to thu asoi bok he Iraq Kristian pa chunga thil theng hi ama interview tu sin foit chuan Iraq rama pathian thil ti mak an thrin ma sakber ani thu asoi isai bung somli pathum chang hnia ti hian kan mu tuite in dai kai lai po in ke in hena ko omanga luite in dai kai lai po in achim pil lowang cheu meya in kaltlang lai po in kang lowanga me alin ati al hek lowang cheu ati he pathian thutiam hi voina po hian ala thleng renga mai al chakna po omzia nei lo siam tu kan pathian hian voina kan harsana zong hi aching fel thei vek ti hi iring hlel lawang u hripui leng kara beiselo takin Iran rama harna athleng Iran ram hi Kristian te ta na khovel mun hlom berte zingami ania Islam sa khuwa akhir thayang berakal puinaram ani amairo chu kumin mars thla atang khan mi sangtam takte chuan Isu Krista chandam na chu an mutlak thungsi Iran rama hian COVID-19 hripui leng wanga buaina mai baka buaina na sa tak dang athenga nuclear le ral thuam dang awangin soiselna an tok na sa hle ani khovel ram hausaten an thin thrik me ka hetianga an ramin hun thim aton mek lai hian mi puite chuan beiseina an zonga chu beiseina chu Isua mitam takin an mu ani chu wangin tuna hripui leng hi beiseina hripui ti te in kan ko ti in Mike Anthony Director for Operations of Mahabat TV chuan asoi ani Mike chuan CBN News aril danin tuna hian Iran Muslim mi sang thum velin an sa khuwa Islam chu chhuwa sanin Kristian an ronjom thar to ti kan chin chi ani ati he beiselo revival Iran mi te zinga athlen na chan pakhat chu sarkarin an ram akai hroidana mi puite an lung oilova tin himna an mubok lowa Islam rinna nena kalkop tlat an ram sarkara rinna le beisena an pengam lawani ti in Mike Ansari chuan asoi hengring thar te hi Iran sarkar hian an rinna thar chu me mi sak atum na sa hleya tanina te akhunga ma se hengring tu thar te hi ngoi mai lawin har sanakara po pathian ram zaunan na an tho chunjom zela khovel puma Kristian te antana tongtrai sak turin
min ngen mol ani ti du dana kara China a Kristian an pung zel China ram ti arik to chuan thil ngai thlak nuam lo tak takin a chhun zum tlang pui thin abikin Kristian te ti du dana a hluar hle ti chu kan hre tlang pui ani engpo ni se chanchin du om lo tak tak kan hriat kara China ba pui te thin lunga ro pui takin pathian in na thok ve zel ani ti chungchang hi in han ta lang le te ang China ram hruai tu te hian thil tum pakhat lian em an neya chu khovela super power ni ani communist sarkar an nia an ram hruai tu te po pathian ompo ring lo ani ve for hlum ni an ram mi pui te thu soi ngai thlak ain thu ne na nei an du na chu an ngai poi mo zoka an ram sarkar kalphung kala thu soi emo thu the dar emo chu da bo ani mak thin ani hetiang hi ani awangin Kristian tan po a hlaomin film khur angai hle ani kum engemo tiliam ta lok atang khan Kristian ti du dana hi China rama tun ma zong ain a thleng na sa hleya kum sanga chako somriat chhovel atanga China rama Kristian le khabo zuar na satak Paul hatewai chuan he hun hi Kristian sa khopum tu ta na hun hlom takani ati nge Kristian tam tak te chu man le zel tan tir ani to a China rama tanga Kristian noi bo vek hi China president Xi Jinping a du dan ani amai ro chu hetianga ti du dana chanchin du lo kan thriat reng lai hian mitam takin Isu Krista chu an la le chandam tua an pom thar thu kan thevele zel hi pathian heram mi puide thinlunga na satakin na thokani ti lanchian na em pakhat ani amai ro chu hetianga ti du dana chanchin du lo kan thriat reng lai hian mitam takin Isu Krista an pom vereng thung ani kumsang chako somli paku vela khan China ma ring tu mi makta doi khat vel an om nia hrirania ma se voina chon makta doi sa chuang an lo om vereng to ani hei Christian history a Christian punna na saber record ni ti in God TV chuan atalang nge Paul hatewai chuan China ma ring tu ra chanchin asoina har sa takin anin khoma ma se na sa takin an tong trai thung anin khom na chuat te chu an tong trai mi tuit la chuan ati hu thei hian ani chu wangin mak tak main China rama ring tu chu na sa takin an lo punga hi pathian thil ti mak tak ani ati tun lai hripui leng kara phei chuan China Christian ten hoisen taken kot thlera chanchin tha chu na sa taka puangin isuata na hriat pui turin oman ni zia an lan tir ni ring tu ten har sana kan tolo chuan kan nun hi a chawal ema har sana hi an chakna le hoisen na min petrin nangpo har sana ito in vuinin dom kun mai lola lom thu soi chungin I har sana chu chakna lakna man ruatan han mang lo te le